Ikipe ya APR Karate Do niyo yegukanye amarushanwa ya ZANSHIN Seniors Open Karate Championship Second Edition yahuje abakinnyi bakuru abera muri hoteli Credo mu karere ka Huye tariki ya 9 n'iya 10 Kanama 2025. Muri rusange ikipe ya APR yegukanye imidari 14 irimo 6 ya zahabu n'ine ya feza, ikurikirwa na The Great Warriors Karate Academy yari yaratwaye irushanwa muri 2024 yo yegukanye imidari 9 irimo 4 ya zahabu n'umwe wa feza, mu gihe iya gatatu yabaye Kenyatta National Hospital Nairobi yatwaye imidari 8 irimo 2 ya zahabu n'3 ya feza. Amakipe 13 niyo yaritabira irushanwa ryakinwe ku nshuro ya kabiri, aho yahatanye muri katana komite. Mu bagabo APR Karate Do yahize izindi muri kata, ikurikirwa na The Great Warriors Karate Academy, Zen Karate Do na ZANSHIN Karate Academy. Naho mu bagore umwanya wa mbere muri kata wegukanywe na APR, ukurikirwa na Hero Karate Do Rafiki na Nyamagabe Karate Club. Muri komite y'abagabo The Great Warriors yegukanye umwanya wa mbere ihigitse APR Karate Do, The Kenyatta National Hospital na Zen Karate Do, mu gihe mu bagore ikipe ya mbere yabaye APR ikurikirwa na Hero Karate Do Rafiki, Kenyatta National Hospital na ZANSHIN Karate Academy. Munyaneza Flavio ukinira ikipe ya APR yegukanye irushanwa yavuze ko bishimiye kuryegukana ku nshuro yabo ya mbere ndetse babikesha kwitwara neza mu byiciro byose. Ati ibanga ryabaye gutangatanga mu byiciro byose, haba mu bakina bafite ibiro byo hejuru no hasi. Tuvugishije ukuri ni irushanwa riri ku rwego rwiza kuko nitwara abanyarwanda gusa, hari n'abanyamahanga bari ku rwego rwiza, byatumye natwe tuzamura urwego rwacu. Umuyobozi wa ZANSHIN Karate Academy itegura irushanwa Sensei Mwizerwa Diodoni yavuze ko irushanwa ryangenze neza uko babyifuzaga, aho ryagaragaje imikino myiza n'ubwitange bushimishije bw'abakinnyi b'abahanga bari ku rwego mpuzamahanga. Yakomeje agira ati umwihariko waryo nuko yitabiriye abakinnyi benshi, abakinnyi mpuzamahanga biyongereye cyane kurusha b'imbere mu gihugu. Abaje barimo abaturutse mu Rwanda mu makipe atandukanye yo muri Kenya n'abaturutse muri Gabo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mwizerwa kandi yongeye ko ku rwego abakinnyi b'abanyarwanda bagaragaje muri irushanwa rutanga icyizere kuko batsinze bigoranye bahanganye n'abakinnyi b'abanyamahanga bakomeye. Nyuma y'aya marushanwa y'abakuru hateganyijwe andi marushanwa y'abana yiswe ZANSHIN Karate Championship for Children Cadet and Juniors 2025 edition ya gatatu azaba kuwa 16 no kuwa 17 Kanama. N'amarushanwa azaba ku nshuro ya gatatu n'ayazabera mu karere ka Huye kuri Credo Hotel yateguwe na ZANSHIN Karate Academy ifatanyije na ZANSHIN Sports Solution Limited. Kwiyandikisha biracyakomeje, aho biteganyijwe ko abana benshi bazitabira aya marushanwa bavuye mu makipe atandukanye yo mu Rwanda. J ku bwa CI Empire TV.